Manipod ka ni Kabsat Junjun, san napod no nagan tintay idrama itangam. Sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan makablawan matan, ti family Saldivar, kan dagiti taga Kabulay, Santiago City, Purok Uno, from Ilocana. Ni Feliciana Balagat, kan amin na nakamang ti pamilyana, kan ni Mercedes Alaman, ti Takatar, from Ilagan City. Kas naman ti kunani Kabsat Junjun. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak ken kakat na pasamak idi uso pay laeng ti dikipad a cellphone. Text ngamin tinagamamuan mi tinagbalin nga asawa. Kaya tapno maawata man na imbag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Nay, hanya day taladawan akit kita am dun. Agisim-isim ka mang kita di taladawan nga gemaw. Nagsiksing harap unay day ti text-meet ko nino. Nagpintas siya. Pinatuludan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita man ti magbaga ma-text-meet mo. Ay na, kasla ka mo iti mama iti luto dito. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudin na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino, taksila Diyos ako naman. Ay kaya no kasta, siguraduam nga ron adaytan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man? Wan Junjun, tamailiwak manan iti busis mo anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko man iti busis mo. Ay na, maragsakarak ba ta kita nga ibagbagam Janice? Kasla aglag to dahi ti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayang amo ti tawan mo. Manutawan mo? 30. Siga ngay, manutawan mo Janice. Ay, kwa Junjun, at tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa alak nga nagkamalay. Makita kami itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di Junjun. Sige nga ron, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kasta niya. Alang nga ron. Bye-bye, Janice. Junjun, insan, sa dino ti papanam? Siga magayam na ita, insan. Itayak pa ang mga ayab kan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Uy, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Wala. Napintas ko ni nagsiksi. Ay nasaya tangarod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita amajay nasaya ati ugali na. Wala, insan. Di kayo matanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ruti papanam ngay. Di taman, tersena, insan. Umayak man antibilen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan yun, te. Anda sapsapulan niyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko ngamin ita ijibang kagamangalay ti bunga ti parya nga mawamutan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba? Mayat ti tutugawan na ijay. Anda makasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dyan nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpait. Jak na uray yun tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Diyak na puutan ang bayaganak gayam ang nakatugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia ang akasinsin mo ang nakita nakakano ang mayat ti tutugawam. Kanada kay inawag mo iti cellphone mo. Apay, asino di kinasarita maya? Kuha na lang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? Adda gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti umna panawin, anang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya?
Agad, ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamon. Wanto, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mamam mo manayimbag ngay no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan nana. Mapanak iti banggag ninaw. Inang managaradaw. Wala. Dublan, di pa naggagit mo. Dali, aga bawang kansan. Anyang agad bawang ninaw. Kat awan mo't bawang na sindak itay. Tuyong amin ti sindak. Apay, di mo amuti kayat asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasal. Ha? Ay, adayo pa siguro mapasamak tayo ninaw. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Masaya lata ninaw. Kanain kami nga ginawa. Kahit nagkita kayo ni ti personal. Nagdik kayo. Saan pa ninaw? Nek, anya kukuim nga. Saraki mo na. Awisan, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Huwag man nga rod ninaw. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello, Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan, Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano ngay nga mabalin? Diyak pa'y amo, Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na waya ak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Nga maguray ka. Talaga ka di akasta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apay akaslawan gaganay gayam, Junjon. Aglaladot ka, mate. Di na nga rod kahit asabtan ti tiksmit ko. Nanang, tabi si kanupay iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulos saan kayo pa nagkita? San pa yung rod nanang? Kahit ko umangang sara kami, tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. At da ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nang nga rod ano kasta? Uwan siguro nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tayo amamok ijay ilay. Kumatangak man ni talakom amang gakabsat. Mano kilaw tigatangam. Aguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Nang kita am kanyak ngay. Malagi pa. Kasla nakita ka ngaminay. When now, karuprupam la siguro. No, nay. Dayto yan, tigat-gatangam amangga kabsa. Naggapuwak ijay ilitay. Adda nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. Sa dino tinakakita kengkwana. Anya tinakitam ninong? Di impakitam kanyak aladawan titiksmit mo. Karuprupa na di nakitang ijay ilay. Anya? Kaing ingas mo ijay picture nga impakitam. Isulalaan ta. Bakit dayay? Anya? Imposible ani yan. Karuprupa na la siguro. Uwing na ta. Uno saan? Amangang dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo? Agkuyog tanubigat. Ntakitahin iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan, Ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga ruta, Ninong. Kaya no grocery, tinigusyo tinubyak. Saan nga aglaklako iti mangga? Hello, Janice. Kumusta ka? Nasaya at Junjun. Sika ngay. Mayat maya, Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita, Junjun? Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta, Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko, Junjun. Agpaiso, Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka amakigkigtut no agkita ta, Ha? Tapay kong mga makigtutak, Janice. Maragsa ka na kidi, Basta. O ala, sige nga Rod, Jun. Ta, orasan ti trabaho mi, Wan, Janice. Agan anad ka kanahan dita, ha?
Sagmamano tala ko mamangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin. Si Kamo Gayam. Long time no see, ah. Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kahit nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasan. Ay na, awan pa'y asawa kaka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtan tulata. Ay, wen ano, dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat kamay. Ili nanang, agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkit ala, good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. Ang damot tay bakam, kanlay maababoy maw. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Ada akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidig akon. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kagus mo gayam. Nalambasit. Sika ngay. Puraw abestida, Junjun. Ala, kuwan nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Ini. Adama, sumungad anak kabistida babae. Bakit mo't dahil Aho? Imposible ni Janice dahil Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John na. Apay nga maamodak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Nana. Nagadayo mo tirupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakat yun ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay akas lang nagbaliw ti boses mo. Nasalabing mati boses mo. Ay, apo, nabanug ako na mangipipit iti boses ko, amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kabaw ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursuro. Tapno mapamati ka laang nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Nana. Nagbutungak ngamin. Tama nga no di naktukayat, no maamwam abakita kon. Awang problema iti dahi ta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaiso. Ay, pakawanan dak Junjun, ang saan kamot apilitan, no saan na kon akayat. Itatanaam mo mo di agpaiso. Iti santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, Nana. Ay, Janice. Napintas ka mo ilatang, oray bakit kan? Ha? Mo ka nasingpet ka? Ada pa'y may sa ngayon libak ko ka, Junjun. Ha? Anya day ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka din? Las tug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na, aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Sa anak mo't arupat kwarta. Tapno aramidon tikas ta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, bye-bye amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalat ta, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan kamay. Nanang, adda kamin. Kaduak tinubyak. Ni Janice. Janice, isutiin na. Janice, sika.
Ay, kakabelen. Si Kati ina ni Junjun. Katuan! Ha? Nene, agam-am mo kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uwan. Nabayagan na sukik itinakok amangga ni nanang mo. Anya? Wan anak ko. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. Basta ya. Oo na yan apan nakairanrarana. Ay na. Kahit yung kadi mo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarukan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya ati pa nagpuspuso ni Janice. Iso analagan tirik nakken kwa na. Ay, agyaman nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mangawag kang kaitinanang ta agkataunan talaeng. Nanang kunaklatan Makapaikawa matadeng gan. Hanggang mayos lata. Mayruam tanto. Diyos to jay kunak dun jawn. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam nagpaisaw. Ninong, naiskam ka nga ron ano kasta dun jawn. Ha? Tapay mo ninong. Wala, kaubeng di pakita na aladawan king ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y intid na king kaladawan. Uno apo ko na. Iso na tayo dyan ninong. Ladawan na kami dagtawon iti 20. Bakit abalasan ni Janice? Awan anak na. Aya! Kaya mulat na nga urekas jay. Uwan ninong. Awan magparikot iti dayta. Uwan agim. Linastogan na kamay. Ilibak na bakit gaya may. Nagkidaw iti pamakawan. May papaniti dayta ninong. Pinakawan ko matan Ay, nusak. Diyak kaya na para king kabaraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka kay? Mangampun kami doon, aninong. Umay kayo doon ang kasarmi ni Janice, ha? Insan, inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay ngay, agkakaruba tayo matlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tay papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, insan. Mangkita ka langan iti sabali nga alaw minsan. Tanay, diyak masango. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot itinubyak, insan. Nawan ngamin tiganas ko insan. Excited ak pa'y mga asawa kan. Ngam kas jay mo lagayan ti asawam. Aw, mo problema. Ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin miya sa bali. Ay, basta. Mangala ka niti sabali nga abay, insan. Ado ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka Junjun. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiyam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amin na Janice. Saan nga isulat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag ano adda kabagyam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos sulat na kanyak Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang tikaron it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay, Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, narudana. Kunakit di ano saan nga umay lagi ti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice sa para kanyak. Anya asaan? Kano kompleto da. Iso da pa'y di ti nakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, bay-bay anyo idananang. Di ulat na panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga rod no may busay. Awan mabali nanang. Ala ka, wana na.
Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Ididamo talaga sana kaya't dagiti kakabagyak ni Janice nga asawa. Ngam idi nagbaybayag na awat na matlaan kat mayat manantilin nangan mi nga agkakabagyan. Kat nangampun kami mat ka ni Janice itim bilang mi nga anak. Alakastan, tugayem mo, Junjun. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin. Hello gagayem, nabara kablaaw para kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta manan ititunggal maysa? Manipod man kanikab sa Gemma san naapod no anagan tintay idrama. Ngam sakbay na, hello pay kanili sa Duldulaw, Laroya kan Larong family from Catherine Laroya. Ni Manang Ambet kan Manong Jimmy from Grace Elizabeth. Kastimanti ko na ni Kabsat Gemma. Dear Manang Biyanang, daytoy kapadasak ngay padrama kat idibalasang akpay kan balumet ti inak. Nasakit tinakem ko, tabaketan ni nanang ko, ngam adu pay laeng ti pangatiwan na kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Nana Roseng, tulungan ka na mangawit ka ita pinalingkin. Ay na, agyaman Alan Barok. Nala, igyon ti duma. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si Kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din Barok. Ay napakitulod na nga ruden di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan ni Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan Alan! Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgap ko. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kit. At pa naggusto na kin ka. Saan ba? Adala na pan ko ginatang dita tersena. Kaya may sa jak kursonada tay balasang ni Nana Roseng. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili ti babae. Ken may sa nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kon ti mangarem ken ko na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man tilay bangi pastor ginuangin ton malmalam ta mada iti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itabal pa yamangag ko ken kanayta. Tamukat ka allergic kay ti balasang. No kaano makay kan sa kalaagaram. Ni tatang mat, suportaran da kanilatan. Kan may isa, diya mo no, kursonada nakmatay kayat kong arman. Nukas na nga ron, si Kati Makamaw, total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay itibiyag. Nangruna ka na lakayak matan nga amam. O sige tatang, sa paaglatan na pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mat nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado amaraw na mapasungbat mo. Ta, ni mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apukom ton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, oo, tatangon. Hindi kayo madanagan. Lala ingat to ti agaram. Day, Gemma anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisita. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mat numay sa kadagiti agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Baka turturug akon. Uwan na nang.
Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam ti tamanong alan. Ay na, umunag ka ah. Jak namnamaan nga umay ka pumasyar iti balay ah. Umana ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay jay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading ha. Agpatuloy ako. Nikat ag merienda ka pa'y ama nung. Saan na natin? Nabsuga ko. Kunak nun, nakariimpay ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi eh. Apag biit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanawmat nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano jay tatang ni Alan. Anya, iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanya yo. Anya, Imposible matanga da kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. anya ka ka mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami di palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkad. Awan sa balin nga imbaga na kanya yo. Awan mat anak ko. Nig, insanalan. At tagamot gayam dito itursena. Tiam mo ni tatang mo kat napan ka manan nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti mas swerte abalasang. Itagay mo ka din, San. Agsat ka. Sa anak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot din, San. Sakto pa'y nagdatdaton. Ano yan na busted ba't nga bagbagam? Insan, ni ka di Gemma? Saan, San? Saan atay anak? Ha? Sino nga rin? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay inati armag, Insan. Una yan, insan. Kat na nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno. Nakainom kan sa mo nga mina, hindi dinapan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, Insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonadak. Tarusing kun kunamutlatan ka ni Nana Roseng? Iso nga main tinakariknak iti ayat. Gapoy tinay dumduma apayod na. Anya nga ya, payod, insan. Jak man naman, manipod din na sayop ko. Jak mo tan may kaditi panunot ko. Uray ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira nga winsan. Itong matamdama. Mapan to sarungkaran ni di balay na. Jak namin naranaan ni di namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uy, Insan. Ayat ko nga ipalapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, uray aklasunggar iti day tangay bagbaga, minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka ah. Awan ni Gemma. Tayo na yabantay kasinsin na yung kabangi-bang nga ilay. Ay, mayat nga rin nukas ta na Roseng. Ay na, masayop ko man tayo na idumduma apayod na. Ndala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si ka, Roseng. Anya ti bagbagam barok. Kunak, anyat kaya mo nga inumam, taiyalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Ah, Itaak lang na addan iti gurdaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuban ariknak. anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagam barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na,
Inigama mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatin ka, Rosing. Ah, Dahil payod mo ti mang paturog kanyak. ay, Tay sulat tanti pampanunutag. ay barok. Amaw makmakla at kalaang. Kaya naman mano akla nga agdigaws. Tanalami istipanawan. Nang runa kat bakit akaon. Iso nalaka ak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamit pag-aasakin ka. Ni Jeba, Alan. Kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di na ka di kayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Rosay. Ay, ijag ambaw ti sumbat ko itinay taalan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, ta di nakto paayon. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kanon ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Saan na ni Gemma tatang? Ni Rosing. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, laytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa yung maadaan iti anak no ni Rosing ti armam? Kat no inauna pa yung siyak sa manang kunak ko ba? Tatang, iso nga may tinakarit na kiti nagpaidu mga ayat. Andat nakita mayakan ni manang Rosing anak ka. Ay, kuha, naidumduma nga minti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kuha na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa ita? Agtin nagkalagaya may tikas ken ni manang Roseng. Kat, anya nga ron? Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdatan nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak ko. Saan kumaamot akastaa? Aklunag. Ada nalimod apa naggustukin ko ana. Ang jakbet impagaraw. Asyak gayam ti kayat na. Ti amok ket sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di man lang kinilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon nyo lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunak ket seryoso met ni Alan kanyak. Angam no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Ay, awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ka. Saan ko matanam na maan akas daw, ti mapasamak. Awan tinaskan nga kay dawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiw-liwag kung tumutlang datoy. Roseng, hanay, nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumarta ita. Kaya't ka ngay pasal tapno makaliwaksay kamit sa paminsan. Ay na, nakababain namin Alan. Ang mga nanya ti baga ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat iti tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon ng tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan ba't amo ka nagmasulakin ko na, ta umunay ti amin, jak pulos nagdatdaton ken ko na. Well, puno napintas kan ubing. Hanggang saan nga iso ti kayat ko? Alan, Di mo unay pang panunutan ni Gemma, honey. Dahil ko'y agdama ti panunutan ta. kasladyak ngamin patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken ubing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apay od mo, honey. Jak masayop dahi tayo iti sabali a babae. Maday ta ka manin Alan. Anyaya apay udmo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan dahi ta? Ti importante ay ayatin ta titungkang maysa. Kasta akmetken ka Alan.
Sapay ko mga rod tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano ti agpipila a babae iti isang anak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibigayan may. Kat umyan kayo, ijay, nanang. Kawanan ta iliwag pa idamat. Bigat tong nagawid ak. Sige nga rod, nanang. Pakibagam tulatan kini Alan, sa anak nga agawid. Tamangan mo umay dito'y balay dayjay. Uwan, nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alandatan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarungkar. Orayom ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunod ka pa nga rod. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyamanak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo, no? Anya nga oras sa sumampag? Saan mat ngam ko na nga pagbiit lang iso nga orayam mo na? Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayik nga ron din. Rabiin, ngam awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday, Jay. Narabian lang siguro. Ay, isa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pala ang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid, idda Ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Indak biit, Gemma. Nagsipngat Alan, Proseng, si kakaliday ta. Simbangput kakanin hanay. siyak dato Alan. Ni Jim. Anya? Ay, mabit lang ha. Lukatak ti silaw tapno makita nak. Gemma? Ba doon ni Roseng natin suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatem. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isarden mo na nyaman ti kayat mo mapasamak. Di kanto agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jakto pulos guriban. Ay, nga ta. Ay, mabit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusan ti bagim. At ti ulas, akwam ta bagim. Ditakan. Ha? Ay, Alan! Dinaktali ko! Ay, mabit lang! Ay, naglukon? Rimwaran? Itaman pa ya sikatin nangawis kanya karumwartaro sa ingari. Sigod ka, agparigatak pa ya mangawis ka na ka. Alan! Ano, ay, inarakop na kumutan. Kat andata dito'y parke. Saan ka ka din na mabain nga da makakita ka na ta? Ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hanay. Adain po no ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madaragan. Ta saan ang nagbaligi iti dako sa plano na, hanay. Alan, insagana kung tibagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabakita kong. Di kan may paayan iti anak. Hanay, saan ko maaday tati panunutayo? Saan lang ba't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikakan siyak. Agbinadang ta iti rigat kan ginawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko.
Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak, itinay dumdum maapanagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na ti amin. Day tapay udmo ti may saan nakaawisakin ka, rusing honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, Nanang, Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag ki daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo. Nga masaan ka nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayo. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni Nanang ko, Alan. Nang runak at umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pang isarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo ka ni Nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay an ni nanang mo. Imadayuak nga rod ka po iti nakaro abain ko. Kat maragsakanat, tabayat ti panaglabas ti aldaw, no kasano ti kinalailo da Nanang, kan Alan, ididamo dati nagdan na, kimmarkaro pa'y itan, kat naragsak dalata nga agdandan na. Kat syakmat, adamot na nasawa, kat duwan dagiti anak mi, kat naragsak kami matan asa nga pamilya. Alakastan, tigayim mo, Gemma. Alagagayam di naman natin nagpatinggaan day ta kapadasan ti may sakabsat dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Pakaragsakak launay ti kaadayo amang tartarabaya kanayon kadagiti drama tayo abiyag ti tao ken manang biyanan. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cubs sa Trusita saan naapod no nagan tintay drama. Ngamsakbay na. Hello man pa kini Alcatlino Mayas, Lolit Ating, kani Orlando Jr. Arnedo, kanaminan akakadwana dita Spain. Kastimanti ko na ni Cubs sa Trusita. Dear manang biyanang, simple la kapadasan dahito ipadramak kan kangam sana mapukaw iti memorya. Adang amin ugali ajak masapulan ti asawa, balag adandani na kay libsunga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Masapol ang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tane, rugyandan nga i-renovate na ito eh. Aya! Kat pag alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo na itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata, kakaaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito'y Napimpintas la ija, ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Hanga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipon ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Eh, sorry manong. Na kayo kanit jay kabarbaro nga agab-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinamin saan nga kalman. Diyak lang pagaro. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang ka di pa'y ading ganda. Ala, haanan. Adan asawak. Driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga ron, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat
Hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron, ading. Isa makunak ang nagasap ti asawam. Apalak niya asawam, ading. Ha? Ay, well, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo, ading ganda. Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Ramin, Rosita. Sumanarbing ka pala dita. Umay ka agad na maturugtan. Maturukan. Sumarunoak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarbing ka. Itan samad lang ang sami-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan. Madamdama akton. Ne, napintasak mat gayam nga agpayso. Kar siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimatmap ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko ah. Ay takman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Kasigurado nga adumanan ti pasaheros. Oh, mangan kamot ka na. Adda ka dito sangot ti panganan nga sumanarming ka manan. Kit-kita ak nga ro dato kiday ko numayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat ah. Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamidam. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang mata napuskol nga ro unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro ah. Di mo mat nga men kitaan nga perme. Kita ama ah. Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga Rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tani, naurnong man ang tilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan Manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo ah. Nadlaw mo mat gayam Manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad-ada pimintas ka, ading. Thank you nga Rod, Manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya, agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Ta damat lamisaan ken tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang amangan na dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di ah. Apay awan trabaho Manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Uwen, iso nga daak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin, anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakitak, kaskin kakapintas, ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan ang amahan namat nga ibagbaga nga napintasa. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay,
Rumbang ko mga iso ti numero 1 amang ibagbagay ti kasta at asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga handa nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya, Manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam di asawa kat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya? Ay, irwar ko man kiti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manan. Makapa-inspire mat gayam na ada mang ibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumasbangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay tagdigos sa ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. Ay, nabanuga ka nagpasada. Masakit ti sikat kan bukod. Ay, wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kay ti pakitsindang bakit, wan. Wan, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Namat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak titi itad na no kwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro ba yan? Agpalami isak basit. Ni, sino dahi di agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka ni Tamadong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar nda to'y badok. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Ay, imbag pa ti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngam ni na store nga asawak. Jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto at ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Tasaan nagmutkit di ngagdardaras, Mare. Ani, apaw, nagsiksika mo dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagate kasta. Ha? Anyat kahit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nilakay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahan nga lab nilakay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalaw. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, ah? Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Nga may ti ununag na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si Kangay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, ah. Inaldaw nga ibagana day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka di dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, unmat. Sayang ti kinapintas dahil babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun eh. Kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na eh. Nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas namin. Amom, Rosita. Magbagay mo man ti short hair. Ay,
may mayat man no paputdambas si kabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalagaan na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Ay, way, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan-ano awan aramidem, ading. Sige, mabiit lang nga ron ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka matmaray. Oh, bagbagay mo tabuok mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaaruba. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kasano nga inspirasyon ko day jakat uyawan na tupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga ron ti daddo mga babae ta ma-appreciate na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksak anak mo't no daddo ma. Iparupan na una kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak te inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang arod. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at agakabangiba nga barangay? Asino ti bagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mataninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Ang artag ka no, mga daya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Oh, adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda na iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanya. Kasta ngamin, nung nasiliga, kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kaya't ko ti ugalim. Man o ti lalaki nga kasla kanyam. Ay, pagyamanak apay, sana nasingpet, jay asawam? Jak man amo? Ay, jak amo ti sungbat ko idta. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Pamumaya dalos iti kuko. Ay, una. Kasta ti trabaho kay di ngam maduta. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam no paminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay ang narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Nagguwapo man nga agpaysuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige tayo, agina na akon, nabanugak. Di ka mangaran na ya? Haanan, pinakanak jay guwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay,
Anya man ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siya kat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasa. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumumaakman. Anya? Sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter. Naurnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam, ti pa naglabam. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlaw ako na, Rosita. Ibagaman ti agpeso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo dita balay ti karuba. Ano, ti makakit-kita ken ka. Mapanakla ang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo iti lakay karuba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali diya ka aruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Isu nga kay kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay diya ka aruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo. No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang. Pumanawak tadtan no kasati kayat mo. Agsinatan Ison tumatla nga naglamiis ti relasyon ta. Naumakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek na. Iso nga gusto. Madikon. Ala, napananangarudon ngay. Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulong pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amoy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kasjay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamwam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na ken kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusun tati amin ka data. Awan matla ang tipatag ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ni. Uy, tadtaman pa nga kundi arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uy, aklo nagkurang akin ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amom mo takas tuya. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan, wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karo ba? Naglailo mat ngamin kanyak na jay nga karo ba? Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon mi. Ta, hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawit tan, wine. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. Nukas tati kayat mo bakit? Wala. Pumanaw tan ni jay. Simple lang nga kapadasan daytoy kunakmanen, ngam jak malipatan ta nagbali na napasatibiyag ko dayjay apagtan. Ngam idilaang dayjay, tamani po din, nagbalin kami na naragsak nga agasawa. Aging ka nakabukal kami iti duwa nga anak. Alakastan, tuy gayam mo, Rosita. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan dayta akapadasan ti may sakapsat dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring.
Eli Palacio. Enyornos, para ti script kaniti drama ti kayem yon, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagni na kada tayo amin.